Sanibonani emakhaya ngamakhaya lapho nilalele khona leli phimbo elinibingelelayo ukhanyisile eyamanyanda entokazi. Ngibonge ngongena ekhasini lami. Ngaphandle konichithela isikhathi naze ngiza nazo. Kubukeka engathi usuvele waphela umshado wodumo we-DA kanye nohulumeni obusayo i-ANC. Engathi izinto azihambanga kahle njengoba i-GNU ehlanganisa amaqembu laphayana awu-10 ebejoyine lo hulumeni wobumbano. UPresident Ramaphosa ubeke esezwakalisa ulaka lwakhe kulandela incwadi ye-DA enezimfuno ezingaphekokwenza kubalwa nezihlalo ezingu-8 ePhalamende ebezifunwa yileli qembu la Helen Zille. I-ANC ibe isibona ijoka elithwele emahlombe ayo yabona ukuthi iyasindwa kakhulu ngezimfuno ze-DA. I-ANC ibisizwakalisa ke ulaka lwayo ngokuthi isho ukuthi ayisakhoni ukusebenzisana ne-DA. Shuthi iminyango isivuliwe ukuthi amaqembu amanye njengo-MK no-EFF akwazi nawo ukuphinde angene aqoqode kukwazi ukuthi baxoxisane kuzwakala ukuthi iliphi iqembu i-ANC egcina ifuna ukusebenzisana nalo. Kodwa izimfuno ze-MK zimile ekutheni angeke zikwazi ukusebenzisana ne-ANC uma ngabe kusakhona i-DA. Shuthi i-DA komele ihlehle ngoba vele ngathi izinto ayisahambi kahle emshadweni wayo kanye ne-ANC. UPresident Ramaphosa ubesebeka ke ukuthi i-DA ayiwacabangeli abantu base-South Africa, ayicabangeli nomnotho wase-South Africa, ayiwacabangeli nalamanye amaqembu ngoba nawo asamele athole ezawo izihlalo. Uma ngabe yona sizofuna izihlalo eziwu-8 ePhalamende, lamanye amaqembu wona enze njani? Ngiyalibeka udaba lami namhlanje. Ngiyafisa ukwazi lapha ku-comment section ukuthi unicabangani ngalolu daba. Yamanyanda ntokazi ithi nesale kahle.